سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكون كما تكونوا السنة كتكونوا ناوتر من نيوتيو أبزا فيديو ديا أزيها قداس ملغتي نعاخي نعايون أبزا معالت زيا زلا على إنرجي زلا على موتيفيشن كما نازغل اتزبلت اللبونا نهيوت كسنق النازغل مخرينا هنسمع نزا فيديو ديا انتهي تقبروا لهم زي قدس كابزيا زبلس مخري أبزا معالت زيا نخط رعبك فيديو ምናልባት ቅዱስ መጽሐፍ ተንቢብኩም ካብዝ በልዝ ምሕረት ትረክቡ ትኽእሉ ወይ ቁርኣን ተንብቡ እንተለኹም ተኻሊ ግን this advice is going to change your life ንሕጂ ክሰምዖ ጥራይ ዘይኮነስ ንሙሉ ህይወትና ክንክተሎ ንደቅና ክንምህሮ ድማ ሪኮመንድ ይብለኩም ፕሊዝ ላይክ ግበርዋ ከምዚ ትደልዩ ትኾንኩም ሓብሩኒ ግዜ ከይወሰድኩ ኣብቲ ዝበለፀ ምኽሪ ከኣትየ መጀመርያ so መጀመርያ በዚ ክንጅምር ኢና amazing advice ናይዚ ፕሮፌሰር ኤመርሰን Powerful. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah. Now I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your passions. The important things, your family, your friends, your health, and your passions. So, مجمريا انتهاريوم حنتي تانيكا وي براكواريوم اتا براكوا مجمريا كعسون اشتكو اساسو ناي غولف مصاوتي ايتيولن ملت دي ادلا ذا جريكان يلوم وي كذا براكوا يلوم سي ومليانيرا كال كعسكت ولا كلير دهريو ناشت بيبلسكت ولا جميرو ቦታ ስለዚ ነበራ በትኩዕሶ ተጸጋጊዐን ካትዋ ይኸላ ነይረ ቀፂሉ ድማ ሓመድ ክትወላ ጀሚሩ ምክንያቱ እቲ ጌና ዓበይቲ ነገራት ያኽብቱ ዘይትኽእል እምበር ንኣሽ ነገር ክትእቱ ትኽእል ነይራ እያ እንትሪእዋ ዘለኹም እንታይ ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ እተን ዓበይቲ ኩዓሳሱ ዝብለን ዘሎ ንሳተን እተን ዓበይቲ ኩዓሳሱ ኣብ ሂወትና እተን ዘገድሳና ጥዕናና ስድራና ከምኡውን ጀዕሩኽትና ፓሽናትና إيان زين تبار غايب لنا له كقصلنا تامخرناتو دحريو أنا كأدفايس ما كون كفتني. Now I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. So تقدماي درجة كالاي درجة سالساي درجة مفلاي تخالاي درجة دما سرحنا تنعش تسلمت مالتيو سرحنا جزا خرايديو كالود نجارات كالي كفالنا هيوتنا زلو كابتم قدامو زي كونو كالاي درجة زحز مالتيو اوكي كقصليو حمد كنتايو The sand is everything else. It's just the small stuff. If you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. So, أتعمل انتهي مالتها. أب هيوت أستوعيلنا أنت زي كيدنا بقليلو هيوتنا لوس كنسونون خلينا. أب هيوتنا أتهم أقدس نجارات هايو أنها أقدسيو سدراها أقدسيو passionate كوننا كان عها هيوت كان نختبر مغرز بكان نجار كتفلت واحد كلا لك كمون يعرفتنا مغرتنا هيوتهم زياتهم تم كندا قدستيهم دحرين تايمت تم تعلمت من مالتيو سرحنا تي كالي أب هيوتنا نقبرو زلنا جزادينا هنجز ندلنا مكينا دينا هنجز ندلنا مكينا زلنا ديو كالت نبرد بقليلو كتكوهم تخل ما بقليلو من كتكو جنزخول اليوم مستعنا خاز ودا دوري يكون وين مستدراها زودا دوري يكون تسال سيد محمد حمد تايمالتيو انترتينمنت موسيقى تسمعوا زلها فيلم تريو زلها كالي نقرات تقبرو زلها أقداسنا سالساي درجة زلو مجمريا حمد تملكات أبراكواي بلنا له نكالي نتوم سدراخا نتوم أقدس نقراتنا هيوت بوتاي كل وكانيم سلازي كنتنكا كنكلالنا أبهيوتنا قدامنا نمنتاي نبالنا إذا حبري تازو تريوان لهم تسمعوان لهم انتايو نعاخاز أقدس مجمريا كتكلالك جزيخان حيل خان قلبت كان دما أبتزاقدسكا كتقبرا كتكلالك next كنرينا very powerful message please like بروا $20 bill. I'm going to give it to one of you, but first, let me do this.
You know, who still wants it? I do. What if I do this? Now, who wants it now? My dear students, I've just showed you a very important lesson. No matter what I did with this money, you still wanted it because it never lost its worth. It's still worth $20. إذا مخرزين تهم قطباوي هيوتكم كتكيرون تدليو مجمريا نجنزبن قطبان كنرجوهن كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلطو كنعود سلزي نخل كالاي كم تم عوتاتنا قطبان نجنزبن كم آتون فليتنا كم تنسوم ينفس قبروزلو أبت سيكتر سوم ينفس قبروزلو كنجبرالنا سالساي عوتاتنا قطبان تطوى يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحنا دما كم آتون أسيلنا أب حدش سيكتراتنا أبتدنا يقدم سيكتراتن ينفسنا قبرنا كنكيد لنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتاتكم بتهجبار كورسات لنا أب كل مداينا هيوت فليكم سكم تنغط وزدما كحجزوكم يو تتغاملوا قبلكم يدالي thank you very much I'm going to give it to one of you. ريخ ما صنعكم مجمريا نزا جنزب زي من يدالي عيلوهم ترجعهم لهم كلهم يدلوا عسى غش قلب بلي أنيرا دحريو عماش قواتا جنزب حج خمن يدلي عيلوهم كلهم يدلوا أنيرا وكتصنحيلو شعود ما أمريت أوريدو بقرو رجيسو عب حمد دفاعو عستيوا حج خمن يدلي عيلوهم كلهم ندليين عيلوهم انتهي مالتي ترجمون. My dear students, I've just showed you a very important lesson. No matter what I did with this money, you still wanted it because it never lost its worth. It's still worth $20. Well, there. كن منتاي أب حمد رجيس أيوه بإجراء رجيس أيوه عماش قوية جلجيريو واجاناتو كل كذي أي قدرنا له تعاملاتو تورث ناتو فالي ناتو تكبر ناتو أي تغيرن سلزي حداش بلجت بالجنزبن زرس حد كتاز بلعتتي أقدس حبريتا زلوان حد يفالي ناتهم سلزي أبت تريتهم أبت ملكهم أبت تريتهم أبت تقدروا أبت مشفنيهم أي كوننت فالي زلو يزبلهم زلو Many times in our lives when we feel like life has crumbled us up and ground us into the dirt, we may make some bad decisions or have to deal with some poor circumstances. And sometimes our lives can make us feel worthless. But no matter what has happened, no matter what will happen, you never lose your worth. You never lose your value. Never forget that. أبهيوت بستفلالي من قدي استفلالي بدوتات كقات منا خليو زنبرنا درجات زنبرنا رديد زنبرنا ملكع زنبرنا أقوما حيلي أتحساسبا بيزنس تكال قطبا كله كإلا يخليو أبدقاو حيلي أبتزبلج حيلي تراين تحرقينا تكروخا نيرو واقا زي بالكا ترقم زي بالكا كوينو كسمعاك يخليو السجنا يكونن كل جزي فاليو ناتكا أبتدقاوي تريكا كونا يقبان أوشتها كوني جبا انتهينا معلوتيو أتاجنزب اتنريو تريتات باقيان قلملين أيقونن أتعب وشتا زلو فاليو ناتا كساب تأكد تسحب ريتا بازلو زيت عليه من النتنا كساب زي كيرنا انتهينا نتنا كساب زي كيرنا فاليو ناتا كل جزء استحلو ويزيع كان علوالنا بيت الرجاب كما يكون تاتلنا سدتن ورا سدتن كايدانا هيوتنا فعفايلو زلو كل جزء ناتنا كبرن ناتنا انتهينا كنفلت علينا أملاك كبرات جري فتيرنا كل جزء دما كنزنق عيبنا كلتا ملغترينا لنا next is very very powerful it's gonna shock you. You go out into the world. There are 4 things you need to know before you go out into the world. You remember these things and you'll be the best person you can be. First, look at this pencil. We know that in order for it to become a useful pencil, that from time to time, again and again, it's going to have to go through a resharpening. Well, if this pencil could feel, we could. أبهيوت 4 نقطات اللوا جدا كل جزية كنذكرن كنستوعب لنا نزلنا زين 4 هيوت نقرات تستوعبنا عندي ما بهيوتنا كل جزية قعزونا سموز ويكا رجون صبقون كهنا لا وتصيتهم كهنا مجمريا هيوت كم زار رصاص غيركم رأيوا خمسة مصحفية رصاص غيركم رأيوا يبلنا له تايم عليتيو زخونة رصاص تقمن خلوا نزخونة كتقلقل كتصحف تقينا مجمريا أنت هتقبر له كتقرب على اللوا of course ترساس كتقرب كلا كند منتاي حجج نابلت كم تقرب ذكرينا سلازي عنزاي يسمع له هيوت كابتن رساس بتاع غير كان تاريخايو كتقرب كلا برتق عنزاي زغبرلا
ንዑ ምስተገበረ ግን እትውጽኢትናታቲ ዩስፍ ነስቲ ጥቕምናታ ዝመጽእ ይብለና ኣሎ You can imagine how painful that would be, but that's what it takes for it to be a useful pencil. Life is much the same. Painful experiences and challenges come to us all. But it is through these opportunities that we build character and we grow. ህይወት ድማ ልክዕኩም እያ ከምታ ርሳስ ብርቱቃን ዛ ምስ ሓለፈት ጥቕሚ ዘለዋ ህይወት ድማ ብዝተፈላለየ መንገድታት ክትፍትነና እያ ዝተፈላለዩ መሓልኻታትን ሽግርን ክትበና እያ ነዚኦም ሰጊርና ምስ ሓለፍና ኢና ድማ ካራክተር ወይ ከዓ ዓረ ዝኾነ ባህርን معبول زخونة تحساسبان درجة كلونا زغل نكن عبن كلوات فتنا كنسجر لنا بدهوتاتنا هيوات كنسجر لنا مخنياتو هيوات كل جزية فتنايات مركا بيت مرتي مجمريا مهيرو أصلا كم بس أخيات فتن هيوات كن مجمريا فتنات بكانت بتفتنا جرادما يات مركزيا كنسجر لنا وترى حذرينا لنا. Second is to keep in mind that we'll be able to correct many of the mistakes you make along the way, just like this eraser. So if we learn from our mistakes, they're not mistakes. They're lessons we can use to do better the next time around. قلت غلطه مبزحت الرصاص بدحريت مدمسس الله وي مدمسس الله تاي مالتيو زخونه ነገር ተተጋጊኻ ንخدمسس ዕድል ኣለካ ህይወት ድማ ልክዕኩም ጌርና ከም ርሳስ ጌርና እንወስዳለና ኩሉ ንጋገዮ ጌጋ መናብርትናዩ ጌጋ ክንፎርሄ ይብልና እንታይ ዳዊት አገዳሲ ካብ ጌጋና ተማሂርና ክንወጽእ ኣለና ከይተጋገየ ዓብ ነገር ዝገበረ የለን ካብ ጌጋ ትፈርተለኻ ካብ ትምህርቲ ኻ ትፈርዝ ዘለኻ እዚያ ድማ ዘክራ ዝኾነ ዓብ ነገር ዝኾነ ፍሩይ ነገር ክትገብር ክትጋገለካ ከይወደቕካ ኣይትትንስን ስለዝኾነ ተፈልተሪና ኣሎ Third, just like this pencil, every place where you are used, so to speak, you leave your mark. You're writing your own story. And fourth, always remember. So, ተርሰለሰ ድማ ኣብ ዝኸደቶ ዛርሳስ እዚያ ናታ ስምብራት ናገደፈት እያ ትኸይድ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትፅሕፍ ከላ ስምብራት ናታ ትገድፋላ ንሕና ድማ ኣብ ዝኸድናዮ ጉዕዞ ህይወት ብዘረባና ብተግባርና ብስራሕና ብንጥፈታትና በትንፈጥሮ ነገር ስምብራት ንገድፍ ኣለና እንታይ ዓይነት ስምብራት እንታይ ዓይነት ሰነድ ንገድፍ ኣለና እንታይ ዓይነት ሌጋሲ ንገድፍ ኣለና ክንሓስብ ክንክል ኣለና ልካ ከምታ ርሳስ ስራሓ ሰሪሓ ማለት ገለ ፅሒፋ ገለ ተበርኪታ ጥራይ ተተቐሚጣ ኣይኮነን ንሕና ድማ ኣብ ህይወት ገለ ነገር ክንገድፍ ኣለና እቲ ንገድፈ ድማ ኩሉ ግዜ ሓግናትና እሱ ክኸውን ኣሎ ንፅቡቕ ነገር ንሰናይ ነገር ንክኸውን ድማ ክንብገስ ከለና እቲ ዝበለፀ እዩ ይብለና ኣሎ ናይ መወዳእታ ድማ You're writing your own story. And fourth, always remember the most important part of you is what's inside. እታ ዝበለፀት ድማ ቁፅሪ 4 እያ እዛ ርሳስ ቀይሕ ዲ ሕብራ ሰማያዊ ዲ ሕብራ ዝተፈላለዩ ቅርፂ ዲ ዘለዋ ከባብ ድያ ኩሉ ቅርፃታ ናይ ደገ ንሱ ይኮነ ትጥቕሚ ዘለዎ እቲ ጥቕሚ ዘለዎ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፀሊም እዩ ብደገ ክድምታይ ወቃቂብካያ እቲ ናይ ውሽጢ ዘይሰርሕ እንተሎ ክድርበያ ወይ ኣብ ሓዊ ክትኣትያ ስለዚ እቲ ውሽጢኻ ዘሎ እቲ ዝበለፀ ፅባቐ እቲ ብደገ ዘሎ ይኮነን እቲ ናይ ደገ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን እቲ ውሽጢ ዘሎ ናይ ተርሳስ እቲ ዝበለፀ ንሕና ድማ ልክዕ ከምኡ ኣብ ህይወትና ፅባቐናትና ኣብ ውሽጢ ከም ዘሎ ክንፈልጥን ከነስተውዕልን ኣለና very powerful message ምናልባት ምሳኽት ከይትኽእል ሓንቲ ራቂትላቶ ናብ ኣኸይከና እዚኣ ክበኩም የስምዑዋ please like ግበርዎ እዛ ቪድዮ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ድማ In Yiddish language, there's this word fargin, beautiful word. Here's what it means. It means that if we are in a community and you're doing something, even if somebody outside the community can do it better, cheaper, and faster, we buy from you. And when you get it wrong, we come to you. This wrong, fix it. Then we buy again. It's called fargin. Go and look it up. One of the most powerful message. Ab ቋንቋ ናይ አይሁድ ወይ ቋንቋ ዕብራይስጥ ናይ እስራኤላውያን ፋርጌን ትበሃል ቃል ኣላ ይብለና ኣሎ እዛ ፋርጌን ትብል ኮንሰፕት ወይ ከዓ ሓሳብ እንታይ እያ ከም ኮሚኒቲ ከም ሕብረተሰብ ክርዩ ከለዉ ዝኾነ ኣካል ናይ አይሁድ ካብቶም አይሁዳውያን ሓደ ዝኾነ ትካል ድኳን ድዩ እንዳ ቀምቃማይ ድዩ እንዳ መሻጣይ ድዩ እንዳ ቤት ፅሕፈት ድዩ እንዳ ጠበቃ ድዩ እንተኸፊቱ ኩሎም ቶም ህዝብና እውን ኸይድ ዋላ እኳ ካብኡ ዝሓስር ካብኡ ዝበልፅ ካብኡ ዝጥዕም ካብኡ ዝበለፅ ክገብርዎ ዝኽእሉ ካልኦት ኣለዉ ናብኡ ንኸይድ ጌጋ እንተለዎ ጉድለት እንተለዎ ድማ ብምልና እዝን ትጋገለኻ ይዕርዮ ንብሎ እዚ ኮንሰፕት እዚ እንታይ ማለት እቲ ሕብረተሰብ ንሓትሕዱ ይደጋገፍ ኣብዛ ዓዲ ኣነ ዝቕመጠሉ ዘለኹ ናይ ቱርኪ ድኳናት ኣሎ ናይ ሱፐርማርኬት ናይ ኣስቤዛታት ማለት እዩ
نورمالي تزبيزا كاوز تصبق ناي سويس كامبانيتات አሎ ሚግሮስ ሊኩብ ዝበሃሉ ዓበይቲ ድኳናት እዚ ጽቡቕ ዝኾነ ኣስቤዛ ዘለዎም ብዋጋውን ምስቲ ይወዳደሩ እዮም መብዛሕትኡ ቱርካውያን መብዛሕትኦም ግን ኣብቲ ድኳናቶም ከይዶም እዮም ዝገዙ ስለምንታይ ዋላ እኳ ብዋጋ ተወዳዳሪ ተኾነ ንሳቶም ነቲ ህዝቦም ክድግፉ ስለ ዘለዎም እስራኤላውያን እውን ይጥቀሙሉ እዮም ካልኦት ስሪላንካ እውን ይጥቀሙሉ እዮም ኣብ ሕብረተሰብና ግን ብዙሕ ዘይረአ ነገር እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ከነማዕብሎ ክንክል ኣለና ዋላ እኳ ተሓውና ካብ ናይ ካልኦት ክብር ዝበለ እንትኾነ ዓማዊሉ ውሕዳ ስለ ዝኾነ ክንድግፍ ኣለና እንተተደጋጊፍካ ኢኻ ፅባሕ ንጎ ተዓቢ ደቅና ድማ ንኻልኦት ኣሕዋቶም ንኻልኦት ደቂ ዓዶም ንክሕግዙ ከነተባብዖም ክንክል ኣለና ኢትስ ኦልዌይስ ሎሚ ንዘርኦ ዘለናዩ ተመሊሱ ዝመፀና ካብ ሓውና ተተሓቢና ናብ ካልእ ንኸይድ ኣለና ቅርሺ ስለትውስኽ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ዲስካውንት ክገብረልካ ይፅበዮ ሓንቲ ዝበለፀ ዘረባ ስማዕኳ እንታይ እያ ኣነ ንኣብነት ኣብ ዝፈትዎ እንደ ሓበሻ ድኳን ድዩ ናይ ዝኾነ ክኸይድ ከለኹ ዲስካውንት ክገብሩለይ ኣይደልን እየ ኢንፋክት ካብቲ ዘሎ ንላዕሊ ከኽፍሉኒ እየ ዝደሊ ዋይ ኣነ ዘይሓገዝክዎ መን ይካግዞም ብፍላይ ብቐረባ ኣነ ዝፈልጦም ሰባት ኮይኖም ዲስካውንት ዝበሃል ክገብሩለይ ኣይደልን እየ ስለምንታይ ኣነ ነቶም ኣነ ዝፈልጦም ኣሕዋተይን ይዕሩኽተይን ኣነ ክሕግዞም ኣለኒ መጀመርያ ከምዚ ኢልና ክንሓስብ ክንክል ኣለና ካብ ሓውና ዲስካውንት ኣይንድለ ካብቲ ፈታዊና ዓርክና ዋጋ ክጎድለልና ኣይንድለ ንሕና ኢና ክንድግፎ ዘለና of course ንሱ ድማ ምስ ዓበየ ገንዘብ ክቕበለና ኣይኮነን it's always like that ንሓውኻ ከምቲ ንስኻ ትሓልየሉ ንሱ እውን ይሓልየልካ እዩ ኦኬ ከኽፍለካ እውን ኣይደልን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ዑርተ ደኳኪን ክኸይድ ከለዎ ከኽፍሉኒ ይደልን እዮም ኣነ ግን ናይ ግድን ክኸፍል ኣለኒ እየ ዝብል ዋይ ኣነ እንተዘይሓጊዘዮ መን ይክሕግዞም so always that concept እዚኣ ንሓልዋ ናይ መወዳእታ very powerful message ናቱ እናሰማዕና ክንከይድ ኢና ንነፍሲ ወከፍና ድማ ኣብ ሂወትና ኣጠቕመና ትኽእል እያ You care to answer? 8 ounces, 12 ounces, 16 ounces. The absolute weight of the glass doesn't matter. It depends on how long I hold on to it. If I hold it for a minute, nothing happens. If I hold it for an hour, my arm will begin to ache. If I hold it all day long, my arm will feel numb and paralyzed. The weight of the glass. እታ ብኬር ሒዝዋ ዝነበረ ክንደይ ይኸውን ሚዛና እዚያ ኢልዎም ሶ ክንድዚ ናበለ ጉምት ይቦሞ ኣገዳሲ እንታይ ዓይነት ሚዛን ኣለዋ እዛ ብኬር ኣገዳስነት የብላን ከባድ ንእሽተይ ክትከውን ትኽእል እያ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ንክንደይ እዋን ከምዚ ሕዝያ ኣለኹ ንክልተ ደቂቕ ከምዚያ እንትሕዝያ ወላ ሓንቲ ይስማዓንን እዩ ንሓደ ሰዓት ከምዚ እንትሕር ሕዝያ ኢደይ ክድንዝዝ እዩ ንምሉእ መዓልቲ እንተገይርያ ክፀንሕ እውን ደንዚዙ ኢደይ ወላ ብጥርሑ ከምዚ ገይረ ክውዕል ስለ ዘይክእል ደንዚዙ ከውድቐኒ ይኽእል እዩ ሶ እቲ ክበድ ኣይኮነን ኣገዳሲ ንክንደይ እዋን ትስከም ኣለኻ እዩ እንታይ ንማለቱ እዩ Glass hasn't changed, but the longer I hold on to it, the heavier it becomes. The stresses and the worries of life are like this glass of water. If you think about them for a little while, there's no problem. Think about it for a little bit longer, it begins to hurt. You think about them all day long, and you'll feel paralyzed, incapable of doing anything. Always remember, put the glass down. So, እቲ ሚዛና ብዘየገድስ ክንዲ ምንታይ ትስከሞ ጥራዩ ዝኾነ ጭንቀት ሽግር ዝኾነ ይኹን ፀገም ኣብ ሂወትና ዘሎ ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቐሉ ኣለና መዓልታዊ ንስከሞ እንተለና ወላ ንእሽተይ ተኾነ ከምዛ ብኬር ንእሽተይ ሕቆና ክሰብረና ከልምሰና ይኽእል እዩ ክንዝክሮ ዘለና ኩሉ ግዜ ፀገማትና ከነራግፎ ቦታ ከነትሕዞ ኣለና ምእንቲ ክንፅቡቕ ንክንረክብ ንእሽተይ ይኹን ዓብይ ዕብየት ናይቲ ፀገም ዘይኮነ ኣብ ሓንጎልና ነዊሕ ክንስከሞ ተጀሚርና ነዊሕ መዓልታት ሶምናት ኣዋርሕ ተገይርናዮ ንሱ ዝጎድኣና ብለና ኣሎ ፕሊዝ እዛ ሓበሬታ እዛ ብሂወትና ንከተሎ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ትደሊቱ ኮይንኩም ሓብሩና ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ድማ ግደፉለይ ካብ ኩለን ዝፈተኹማ ድማ ዓይነት እያ ነይራ ንገሩና በልኩና ኢሎም ኣርሳብ ዝኽብዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንረኸብ ፅቡቕና ተመንኹ ቻው ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝዓርግ እቲ ሓደ ግን ንሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዚ እንተርኢናዮም ንሙሉእ ሂወቶም ክቕፅልዎ እዮም ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ ቨሪ